clear tu te chi bai vek ule sailo la sang zwali kan ni a tuna hian rasiveng market muala kan om meka nidanga la thleng zen zen ngai lo vo india hian ruang pathum lai mei vuiliam tur kan neya kan mithi mingte kan soilang bereng renganga pudo to na ani hi UPC North East India lama kan coalition member ani a pakhat le hi PLJ soimoya ani po hi UPC North East India thoni in pakhat le hi pizo than moi ani a BCM Moria coalition ni in ani po hi BKHP member du tak mai ani voina hian hei kan mithi kan ruang thaliam tur te hi in nai te an ni a engtiang in nge khotlang shwai tu te hian in thingpui lumdan tur te thingpui simdan tur te zanlama hun mandan tur te eng angin nge hun an siam ilo thler hawang u thingpui lumna te thlan malama te kan kal hodon nya ole tuna hian tlangwal ma zwala kapula adinga ani hi section 5 leader ni in YM branch ai hian executive committee member ani mai ba ka thanwal committee ai hian secretary ani mek boka he kan soi to angkhan voin nia rin lo takle be sei lo tak main ruang pathum lai vuiliam tur kan nei kan ti to kha engtiang angin nge thingpui lumte le thingpui semdan turte thanwal lamti ko anianga khang kha engtiang in nge ruang man na an siam kan chwai tu te hian engtiang in nge ruang man na an siam ti min soi sak turin ma zwala hi kan so mange ole hello me ei voin nia van du thak tak main vengin na sian kan to ka he mun tuma lai mai kan to kania amaro chu ei shoi tu te an fela ruam man na an siam fel view maya in mun hia thingpui hi hetilaya hianin avuina kaltetan hianin kan luma lai section 3 a phone kan luma tin hetilai muna hian kan lum boka hetilai muna hianin section 2 section 4 le section 5 ken kan luma in thang lampanga khon section 1 le section 3 ken an luma in than mual lama hianin I san pa in an lum boka a chu tiang deuh chuanin than mual nen chuanin hun phuma kan lum ani chu hoinia hian chuang takin he member po kan culture a alomam he in kan ria har satna po kan tok lo nin kan ria moi to in la po kan culture a thalai po kan culture viewe ilai kha kanin ruam mandan chu ani e hun thuma ingpui kan lum ani deuh ber mai chu hoinia hian chuan zona pakhate kan zot le lokanga vieng chen om lama te heitlom nga in thanmual tlangwal ten min ron leipui ni khan kan sia a khalam kha chu lo da chata ila nula lam hi enge heti lama thingpui min lumpui tur nula te hi an ron kal ve em veng tanga chang hian ti kha kan she chak dewa tuna tak hi chuanin hetilai vela tak hi chuanin kapu mai ri lova amaro chu thanmual lama te konan lo kalem achan chu thanmual lampang hi chu veng sang te po kanin ma khoma tianga ho kal khani wang khan kan zu riat pui che lo dewa kutama te po konan lo mai theini tin lumna thingpui lumna thangzo ka te po konan lo mial thei boka tilaya khanin soisual te po lo me a hetilai kan lumna taka hi chuanin veng chung nula deu hi kan ni ria hun danga hi chuanin kan lo bel mai thei te po ni e uma zwala kan lo tuna kabula ding hi puma chana rasibeng YM brancha an treasurer ni lai me kania zona tlem ani hian min han chan sak ve don ani he kan soi fa to a kan soi le china nga a soi lo thei box si lawa ruang pathum lai vuiliam tur an tak sia chuan mithi in hi pathum oma man ro te he thingpui lumna po mun khat chawa ti thei si lawa chuwang chuanin YM property te anianga coalition lama te hian hobil te a om nge khatyang kha engtiang in nge ro man an siam thi puma chanan min soi sak ve dona zan in ni zan lama te an lo tlaivar to a tlaivar ti an cha em ti te ari ro ang soi chula ti ang kha ani hian min han soi sak ve le se le lo me ni hei kan khotlangin tum khata ruang pathum kanan nei hi poi hle maya ban doi tlak le mai maro chu rasiveng khotlang ni hetiang ni kho hian chet kan to tampo le kan tan rual nei thazo mati mai turang hian bo ruak hi thina halamom le maya chet to chunga po ei tuna po hian khotlang mi puite kan tang rol le maya alamom le mai nia I YM branch YM no hian property committee kan oma chung te chuan heng ang kan sound man ruwa sang te kan enkol thina I kan nei thave thok view kan ti rolin ruang pathum meu han kol ta ka chuan I rinain kan du khop
kan ne ang hian kan mamo te phu zo lo khop maya chuan kan mit thi nei ma sak tera hian kan bungrua oi me ta hi ni zan lama te kan man lain a chak a pu nai te a mit thi dang kan nei le a hetianga hian oi me bungrua te han dap khom le an ti le kan tum tho rualin tlemin kan bungrua te alo mamu ang te alo lo tak de wa chuan tin mit thi te hi ama sakha EPC Mizoram an nia adatuk katipal notice an nia adatuk kha EPC notice hon nia khatianga khan oi me bungrua in tema kanan dai lo ta ka chuan ko han nei tu te kanan dila hei tun tum mai po hi ni lo tum danga po hian hetiang ni khuwa veng chunga chet kan to a ko khan mamo oi me thil ba ka ko khan te mamo kanan nei hian lai point ko khan in hong em ringa ti chuan tun tuma po hian mi thi in ni na hian anei tu ko khan te UID ten an sound bungrua non pu pur chuaka zan kho in kan manga he tura po kan lamhang ta zel ani hi ti chuan jing lampanga khan hei mi thi pathum na kanan nei le an ni hi Baptist Moria Aloy an ni engtin nge ning sound bungrua man tum chang bok kan ngai to lain te ang dap khom kan tuma ko han te po Amoria ko khan te po in an sound bungrua te po man an phala man an kan tum lain athenom loka hian hei lungle po sound system nei thapola kan ngai mix sound po wan lan hu ten hei chu ke ma in kan lo ti ve ngen tia an sound bungrua te man ruwa te non chop choka tuna hin kan mang me ka tiang chuan kan tan rual na zara kan mual pho lo donin kan thia oi me ko khan le mi malten kan bungrua ne ang te kan thor cho kan mang tang ani ber mai chuan thu thleng te ngai tua khoma lo ngai tam me ta po hian oi me section sang thut pha kan lak khom mai ba ka ko khan thut pha bok mai hi ko khan hian bungrua kan lo nga ve boka hetianga hin ka in hong em veka ra sive ngi anu me mani chet to tum cha ate chet ni that ni ate we me te anom ve bok ma ila ko khan ti min ti pui sui tu an ni ko khan zar kan zewa ko khan thut pha ko kan ne nok to ka tiang chuan kan mang we na hian kan soi tel lo thei lo chu kan veng thenom te mi dang in soi to mai the kan veng thenom tang tin kan chiat to dan te min tre in than nei lama te po than min lai pui me ka tu na hian so zai kon te veng lun te veng lai te nin ka fiat china chuan mi dang pon mai thei than mal lama hian kan lakal loin lakal mai te dang mani jok alom kan lom mani veng thenom te chuma po tiang kan chiat to min ron thu thia ma min ron tron puya min ron pui bo mi kan lom mani ti kan soi te langa ti chuan hei tianga rong pathum nei ta ka chuan phil khan ngai lovin veng chung nuna tlangwal nu le pa thip zong mai hi kan che chuak nin kan ria hei nakin hin an kol zelanga nula thing puilum lum po hi ya hian ni ti chuan thing puilum na hi boi thak angreng viu maya ni zan lama mi thin ma salama fan pa in thing puilum na kan lo bo sai to wangin kan helaya kan mi thin pani te hin nei te ni wang hi ro chu ni zan thila chuan mun khata thing pui kan luma ti chuan voin thun lam hi chu than lama than lai ti ro chu than mu committee lam pangin amuna thing pui me le thil nang ten ngai tuanga tiang chuan kan tang ruala veng thet om mi pui te le veng chu mi pui te kan tang hian pathian zara mual pol min kan om don ning kan thia ti chun che ni mai ri se ra siveng ni hi anuama alanuam zel don ani hi tiro kuma chana kan zo anate kim chang takamin chan sakawangin kan lo me tuna hian phudo to na te in thanga kan om me ka helai hun hi thingpui lumna ani hei kum changai hi phudo to na wang kan vuiliam tur om na ani nia kapulading hi puma puya ani hi section jezer ani section 3 jezer ani nizan lama phudo to na hilumen ani
Indian nge bongruak awm lumen pui tu an nga MT te Indian nge nula thil pui lum tu hi helama hianin an kal tha MT te veng danga changin kal an MT te de khyang aril ruat ang kha soi ru an yang te toite ami soi sak turin puma pui kan som vele e ni jan thilumen te po 29 rasiveng gotlang tharai te kan thang na basic bakin thilumen na kal te pon tha chuanin thingpui lumna te po nulat le thangwal te po athei thei min pui bo ma kan thanem khop mai voin le hen section 42 te po section 3 42 te po kan lo me ma rasiveng kan chuai me te po kan lom paringa chuanin halo pot sak kang chei soi lai khan khiti lampanga mithi in patni a to ta nula tlangwal anula thanem tekin thingpui an luma khiti lama khan heti lai hmuna hian section engin nge thingpui lum thingpui hilum in han shil lok ne hela hianin tani section 3 pi ka hianin section 1 le section 3 in thingpui kan luma anula tlangwal te po tok so khop mai alo mong khop mai chuan soi tang te le veng dang chang ken veng dang atangin boin ni akanin dom thu han soi veng lai le veng in kasia ati pak china chu tatang ta chuanin than lai te miron puya anchunga kan lom le a ras veng wei member te anchunga kan lom le ni chuanin boin ni a helai muna mithi ina local com jong te po amani hatun te ka san local com jong te chunga po section 3 bing ai oin wan tu ka sei puma puya kan zona te ta kamin cha sa ka banin kan lo me khanmual number 2 kan omega soito angkhan sailo la sang zwali kan ni a ke ni hi media sel lam kan ni a ke hi chu acha chani be mai kha kan ni a he media sel a hian ute nga ka te or eng ate kan soide kher du a anni kan nei hi kan van nei hle maya thil chul le ti tur au ma pianga a che chwak ma sa le ama shwai tu an lo ni zung sung china anni media sel in kan nei hi kan van nei a an lu tak se ta ni ti ha kan soi ma sa ve re reng du ani khwa anwam hle maya ra si veng tlangwal te mai ba ka veng lai veng hlun le sa chei kon tlangwal wai me branch ten than min ron lai pui ni in kan sia o min ron lai puya o an shwai tu te an naim kan enanga zona tlem te kan zot ve don ani tuna hian veng lai shwai tu te kading lam le veilama an dinga an mani han in soi ma sa sela zona tlem te kan zot anga an tin arim chang zok zokin an theidan ang chen chen te toy fel takin min chang don nya cái hi ai chơi lồng bùi à cái này veng lai bọn chơi mẹ hiền president ni lai mẹ cái này okay hi vanal rem chong thu kania secretary ni lai mek kania kan shat angin voina hian ruang pathum lai mai William tur kan neya veng lai lama changin chanem tak mai min ron tho chwa puya thlan te min ron lai puya in be sei ang an ron thok chwa kem engzan ni ron thok chwa thei voina hian oh yeah i akti te kan selo ko ha ni zan lama i bithi pani in nei kan lo sia te chuan tukina ka jing thokha au ka sia ti chuan e khai o pathum an nei der me ka te ti chuan kan obi te WhatsApp group a post du lavin a phone in ka phone hal te ka ti chuan kan an soi howa chu tiang chu ti chu ni a an te ti chuan kan an soi ho nuwa e khai wen chu kan tamam mo kan tlem mo kan tho chho ve ngai ni chu ka tia ti chuan rasibeng secretary te poka phone hala ten chuan kan an au boka atira ka in ha khom seta i kan in ha khom khan som ni vel chu kan ni mei tura ka in kan nga karinga i kanang kalpata nuwa arong kalbel zela tu nai chuanin somli tanga somnga inkar hi chu kan ni to tura kanga ya achan chu pati pathum tikhan arong kal bek beka somnga veli chu kan ni karing kan vai chuan shwai tu te tho rimra alanga heti zat main ron tho chwa pui theya kan lom hle ani chang ka ding lama kan zot veli anga golden jubilee mang zo chi a khati lampang kan zot ta yanga hunnuam takin mang ni in kan lo sia a anuamin tiem enge bo ruak in be sei angin mi pui in hui khom cha em ti te klem te toite in min han soi sak ve de che oh nia kan golden jubilee ka kumin kumtir kan jubilee ni taka january ni somhile pakhat thi ni a amaro chu kumina hian Sunday lo ni sia ti khan ni somni zana akhu honnan free concert kha solai tennis court lui a son kan manga zai thiam te pokha kan cha phaya mi pui lungle mi pui tan veng lai kan ni nang do khan aveng bilang tak tak khan til ka ti thailowa chowang chonin veng pu pui lungle pu pui tan khan min chim pui ve thena tur ti khan free concert kha kanan wai khota ta khan kan rin phak bakin veng sang sang ateng lungle mi pui tan
kan golden jubilee lom na kan golden jubilee kha milo lom pui ni ti kan hriat khan kan lom hle maya tu teng en ni ti kha hriat to lo amaro chu kan lom ani ti kha kan soi tel duwaram chang lo lai la ti chuan ni som ni le pahnia khan amen celebration kha kan han ne ya ta po khan sai ku tu hola son kan ne ya mi zathum zali zanga vel kan ne ti chuan tlai lama veng chung mi pui pum pui tan ruai kan siama khata khan nia veng lai hi soyang do khan veng bilang tak tak in dil ti theilawa khata po veng sang sang atangin ei pon to mi sang chuang sang khat le ti welin so nia kan tumang chuanin akalin kan ria kan lom kan ho tling thokatin ka ria alom hle mai veng lai wai me branch OB le member enge mozat te helai hmuna ti tur chul kalsana min ngai poimu a nu min ron sun puya mizot lom ngai na in ron lan tir wangin in chunga kan lo me tuna hian veng hlun le sajai kon lam wai me branch shwai tu te kabul an oma an mani han in soi sala introduction te min han nei masak saksela truang ke hi evlal than zama kania sai kon oi me vice president kani cái hi dâu sang liền là sang té veng lùn branch executive cái này alom ome voina an nau tenen rasiveng than mual lama mizo tlom ngai na lan tirin than min lai pui turin an ron thok chwa ka eng anin ni anin som chua rahman na an nei dan te eng tiang ni an ron kal ti kha arim chang hasa zok zok min han soi saksela ain to tin cái này hi way me in rasiveng branch te mithi pathuman nei ti kan ria tin tlang kan awa way me mai ka aram chang le thaya piang ten rasiveng way me te than lai pui tur ani tin khotlang a kan aw mi a tuna hian member hi somli velbor chu kan thok phei ve nin ka ria a member hi a chiang ching kan report thei lo kan kalte in rual lo mo alom hle me min han soi sak ke ni hi sai kon branch kan nia rasiveng hi kan in dan na ania chu wangin hei kan nu le pa tak tak te ni mithi pathum an nei poi kan pi le a tukin jing kan riat ve le branch OB kan in ron khoma de chuan than lai pui turin ka maikin kan awa khotlanga kan in riat tira voina hian kan venga slap chung te no moment kan thok tam thei lova ti chuan mi som panga vel voina hian thok in kan fin sia kan tam thei lo du angin poi kan tir le a voina hian kan tuar pui le a chu kan soi ve lo kan nam dang ten an tei velo tlom ngai na nun nei tu mizo ni hi anwama sajai kon branch YMA shwai tu te le member te le veng hlun lam shwai tu te le member te vo india helai hmuna tlom ngai na miron lan tir wang hian in chunga kan lom tak zet ani vo india hian LMC vice chairman omte an min ron tel pui theya kan lom le a aril ruwa enge om nia soitur an nei te toifel takin klem te min soi sak turin kan som ngalang ye weme ril rupuin kalau kala ni mai athil dang om lu tuk lo he chiat rasiveng kotla in chiat an tok mi pathum lai mai chatun ram man pana ewa heni zan lam pa te pon karil ruwa alo om ve a boina hian office a kan kala kan meeting an cancel lo mai a in thak na ka keng sa ti hian kalau mu pui chak ve hrim hrim a helaya kan weme hruai tu te la thalai omngai ta ka than lai te chumi chu lo fiat pui turin ka local ve ni mai pu omte a LMC councillor vice chairman beng var tak mai kan neya kan lom hle ani chon kabula hianin rasiveng branch YMA president a oma aming min han soi sakchela tin vo in ni a aril ruwa eng eng tinge om alom thu soi de po adu mai theya ani in top min han khar sakse toifel takin coming hi RK Rocham liana ani a hei vonia kan tum lo de win chiat kan han to ka ti lai kara chuan mi zo ni nom zia aron langin ka ria a veng thenom veng lun veng lai le sajai ko na tang te in kan we member pui kan mi zo pui tangwal tlom ngai engma za tan ron thok chuaka throi tu tele member te chunga lom thu kan soi ni tin hei kan din lo le be sei lo de win kan LMC vice chairman amuna
min ron mu puya a hun lutak aron seng hi kan lom ema lom thu ka sei boka chuti lain rasiveng ni kumlama kan van duaya chiat kan tok zona enge kan ma a lo thleng don kan hrelo veng nula le tlangwal te eng ni khua hiam in sangmar ram turin kanin ngen non le bok ani sub headquarter YMA lama kan OB puzeti a kabula hian adinga vuina hi ruang pathum lai mega han vui liam ani a veng danga chang te po in thamin ron lai puina sa kan soi to a puzeti a hian inge avil ruwa umti te inge soi do ani ti te toy fel tekin min han soi sak vele sela kalome ni hi rasiveng in kum bul kan chana mithi ni khata pathum kum tur kan han nei thot maya a hreom po kan tia poi kan tia mithi chung te nu chung te po kan tor pui ema chuti lai chuan kei mani veng ringop tin han ti do ni la than han lei te po hi a le la man chuan a hu tur om na chin a oma thalai ei zon na a buai tak tam thakan om to a chuti lai chuan hei kan veng then om sa sai kon te veng hun te veng lai te changin an wei me suai tu an branch OB te nen thalai enge mozat than lai min ron puin an ron kalla alom om len ka sia a lom thu po ka han soi ve le a tin ngoi me sa pek ko ta lung lei huam chunga atianga chiat tok kan om hian in pui te kan han chinga mi thi pani pathum te kan han nei hian then om veng te pon in pui kan han ching hi alom omin ka sia hi chun zom zel tlak pon in ka sia a tin mi zo tlom ngai na kan von nun na pakhat ania hetianga than kan lai te hi chuwang chuan nakina kan mohuna enga thlengdon kan chalowa veng tang te pon hetiang hi ton hunan la nei mai thei chumi huna po chuan veng then om tena beng war suwa hanin pui to na hi acha em ani ti kha kan soi duwa voina hian hei nichina khanan han soi to a mungai municipal council a kan vice chairman puam te a haron lang nol maya helaya kan thamuan pui leng ka thia tinani hi ngoi me soi tu lo ni rang to thinani a chan mari branch mungai a branch diam bel te jinga mi a te po secretary te po khalo ni to ani a awoi me ril ru ala kal san tak thelo wa voina helaya aron lang phoi kan lom em a voina helaya ai nula tangwal than lai le thing pui lum thing pui sem mi engom za tam tak mai zali chuang kanin ka ria voinan hian heng zong zong a po hian alom om ka ti alom thu kan soibok ani abuai em line kan pot penga hun min pe ka wangin puzeti chunga kan lo me